Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video, moj programming. Danas snimamo 10 stvari koje radim kada mi je dosadno vani. Da pozdravimo serijskog ubojicu. Zato ne smijem pokazati lice. A ona je moj brat koji će mi stalno smetati u videu, oprostite zbog njega. A mene serijski ubojica prati. A prva stvar je, uvijek se ljuljam na ljuljački za bebe. Druga freaking stvar je, vozim se u autu od bake. Kaže, a daj šuti! Ulazim u auto, ljudi, opet oni smetaju. Pušte, opreste. Za 5 sekundi. Šta sam ja to sad trknuo sa? Ma neku poslovicu mrš. Treća stvar je, skačem na trampolinu. Nemam te pojma. Idem. Četvrta stvar je, vozim ovu kosilicu. Peta stvar je, stavljam ovu zelenu zalabančku stolicu na svoju glavu. Kreni. Šesta stvar je, vozim se na malom autiću. Kreni. Ja sam frajer koji vozi pre dobar auto, Ferrari. Da si se umorio, dobra pjesma. I sedma stvar je, pijem ovaj sok kao neka beba. Osma stvar je, radim bottle flip. Shit. Nisi rekao osma stvar. Još jednom. Shit. Sad je dosta. Deveta stvar je, vozim se na bebastom biciklu. Da. Okej. Deseta stvar je, dižem ovu, šta je već, baču tu, da. Pa krenimo.
I ljudi, to je to što se tiče ovog videa, ovo tu je naša serijska obuća, ovo tu je naš kamerman. I ljudi, vidimo se u sljedećem videu. Poz!